Shalom ntambama kulwesithathu ulwesithathu esilaziyo ukuthi usuku lethu lokuhlangana la kwi-Bible study asibingelele egameni lika Jesu angiqale ngithandaza baba egameni lika Jesu uNkulunkulu namandla yise wenkosi thembu Jesu baba siyabonga ntambama umuhle ungcwele uthembekile akekho ofana nawe nakulesi sikhathi baba sisangena ekuhlephuleni izwi lakho vula Nkosi inhliziyo yethu vula ingqondo yethu silalele sizwe izwi lakho ngokukholwa ngegama lika Jesu Kristu ophilayo amen asibingelele once again bazalwane egameni lika Jesu sekuyasondela one thing engithokozisayo kulezi ikhathi nakulezi insuku ukusondela kweconference yethu ka2026 move to another level. Ngiyacela nje before siqale isifundo sethu namuhla ukukhumbuza ukuthi akusasele isikhathi inyanga ezayo 21 22 23 24 25 September iconference yethu move to another level ka2026 kulonyaka sesemlazi cinema umlazi cinema sibuyela khona sibuyela emlazi cinema cishe sesineminyaka ethi ayifike ku10 sagcina ukuya emlazi cinema so sibuyela khona emlazi cinema kusazoba mnandi kakhulu ngiyakukhumbuza nje ukuthi ilungiselelwe ihlelele kuleza insuku siye lapha ya siyambonga kubazana uNkulunkulu osigcinile wasilondoloza ngesonto edlule besila nomvangeli uMbuso Ndlovu kwaba mnandi kakhulu ekhuluma la safunda egameni lika Jesu ngiyakholwa ukuthi nawe kukhona ukubambile kwakhona ukucoshayo namhlanje nginayo into ethi uma ngilalela umama umalunga on Sunday i-message yakhe powerful ngendlela eyisimangaliso ngiyacela uma ungazi uyibone hambuye ku YouTube intshumayelo ya Sunday uyibheke or Facebook intshumayelo ya Sunday uyibheke uzobusiseka kakhulu and isifundo sami sanamhlanje ngike ngasenza kwi-Bible study si in person ezinyangeni ezimbalwa edlule but ekulaleleni i-message ya Sunday kwabekeka kumina ukuthi no ake sisibheke lesi sifundo sethu because kunento ayithintile kakhulu eyithinta lolu hlobo labantu so namhlanje ngivumeleni bazalwane kafushane ke ngibheke isifundo engikholwa ukuthi sibaluleke kakhulu lesi sabaFarisi nabaSadusi indaba yabaFarisi nabaSadusi indaba ebaluleke kakhulu uJesu siyazi ukuthi ukhuluma kakhulu nalabantu ekhuluma nabo ekhuluma ngabo ngezimo nezinto ekade bezenza nomqondo ekade benawo ngalesi sikhathi sika Jesu ngiyazi ukuthi le abaFarisi nabaSadusi iqale nje just before uJesu eze emhlabeni and yaphela cishe around 70 AD ngesikhathi sika Nero Caesar ngesikhathi kuwa kubhidlizwa indonga zethempeli akubonakala ukuthi baphinde babakhona lolu hlobo lwabantu babaFarisi nabaSadusi after unyaka 70 AD but ngiyacela ukusho ukuthi as much as bengekho laba bantu formally or officially in the church but ngiyacela ukusho ukuthi umoya walaba bantu ukhona umoya walabantu ukhona and kulezi ikhathi zoma 2026 kubonakala lolu hlobo labantu labaFarisi nabaSadusi umoya wabo uya ukhula ingakho kubalekile ukuthi sikhulume lezi zinto ukuze uNkulunkulu abasiza abantu abanalo umoya naleli demon labaFarisi nabaSadusi uNkulunkulu abasiza basizakale ukuze ngolunye usuku sonke simbone uNkulunkulu ngiyacela nje sivule amabhayibhelini ethu lapha ku Matthew chapter 23 Matthew chapter 23 ngicela ukufunda nje from verse 1 ngicela bazalwane namhlanje I will read more ngikhulume kafushane ngiyazi ukuthi umthetho wami ngiyayenza njalo but namhlanje ngivumeleni ngifunde kakhudlwana ngikhulume kafushane ukuze
wonke umuntu abe nayo lento esikhuluma ngayo yabaFarisi nabaSadusi ukuthi bawuhlobo olunjani labantu ukuze sik-avoid sigweme ukungena kule category. Matthew chapter 23 verse 1 ufundeka kanje uverse 1 uthi khona uJesu wakhuluma ezixukwini nakubafundi bakhe wathi ababhali nabaFarisi bahlezi esihlalweni sikaMose, ngakho ke konke abanitshela kona kwenzeni nikugcine, kodwa ningenzi njengemisebenzi yabo, ngokuba bayakhuluma bangenzi, babophe imithwalo enzima bayibeke emahlombe abantu, kepha bona abavumi ukuyifukula ngomunwe wabo. Ngiyacabanga bazalwane ukuthi le part nje sayifundile unayo ipicture yalolu hlobo lwabantu elithi iBhayibheli bahleli esihlalweni sikaMose. Ngamanye amazwi babantu abayiphakamisile, babantu abayiphakamisile ababhekelela noma abaqekelela imithetho. Laba abantu laba njoba ngisho ukuthi officially abasekho after unyaka ka70 AD, but umoya walaba bantu kukhona abaFarisi nabaSadusi abazibeke bona as abaFarisi nabaSadusi. Lithi ke iBhayibheli la esifunda kusho uJesu la ukhuluma nabafundi bakhe uthi lezi zinto laba abantu abayishoyo asiyilalele kodwa singenziso kwabo. Ngamanye amazwi ukunikeza ukuthi abantu laba abasho okuthize kodwa bona bangenzi njengoba besho. Abantu laba abakhuluma okuthize kodwa bangenzi njengokukhuluma kwabo. Abantu laba babeka imithetho kodwa bona uqobo labo bangayilandeli imithetho. Uthi uJesu laba bantu laba bayakhuluma bangenzi uthi babophe imithwalo enzima bayibeke emahlombe abantu, kepha bona bavuma ukuyifukula ngomunwe wabo. Ngamanye amazwi imithwalo enzima bayibeke emahlombe abantu kodwa bona bangayithinti nokuyithinta. Ngiyacabanga ukuthi njengoba ulapha ekhaya noma ngabe uphi la ukhona unayo ipicture laba bantu labo ukuthi bawuhlobo olunjani labantu abakwazi ukuthi babeke imithetho kodwa bona bangayilandeli. Akubona abantu laba mhlawumbe othola ukuthi ba formally ebandleni or officially a part of leadership, kodwa babantu nje abayibeka bona ekutheni baqekelele babeke imithetho ethize kubantu kodwa bona bangayi noma balindele babe nama expectations athize kubantu kodwa bona bangayenzi. Kwesinye isikhathi laba bantu laba part of leadership akusho konje baku leadership or abekho ku leadership, ngisho umoya wabo akufani nalaba babekhona ngalezi ikhathi abaFarisi nabaSadusi. Ngibheka kulesi sikhathi samanje ukuthi lo moya walabantu sekhona in the church. Mangithi in the church angisho khona iArk Fellowship Center International kodwa ngisho ibandla at large. Lithi iBhayibheli bayibeke emahlombe abantu kepha bona bavuma ukuyifukula ngomunwe wabo. Mase lithi kepha imisebenzi yonke yabo bayenza ukuba babonwe ngabantu. Ngamazwi laba bantu lolu hlobo labantu into yabo bafuna ukubukwa, bathanda ukubukwa. Uma into ingabanikezi lento ekuthiwa iqa kulesi sikhathi samanje abayenzi into ngaso sonke isikhathi bafuna ukuthi babukwe nje babonwe abantu. Ngamanye bafuna ukuyiveza ukuyiveza bona. Mase lithi amafilateriyu abo bawenza abe banzi, bawenze abe makhulu amachopho abo. Well, angifuni ukugxila kulaba ngoba ukhombisa ukuthi even izembatho zabo abazembathile mhlawumbe uma ngikubheka le part uzobuka wena abantu abathize mhlawumbe abagqoka ivatho mhlawumbe ezithize, kanti inhloso yami akukona lokho, kodwa inhloso yami ukuthi ngikuvezele lolu hlobo labantu ukuthi umoya wabo usekhona. Abantu laba mangase kuthiwe ngikwenzela nje example, makuthiwa khona into encane identifier umuntu nohlobo lakho lithize, yena uzoyenza yena idlulele.
uma kuthiwa kukhona ngisho ngabe into encane mhlawumbe efakwa nje la ethi nje kancane yena uzoyenza yena igcwale yena ngoba fanele ukuthi ibonakala ukuthi uyena but angifuni ukugxila lapho kakhulu ngifuna ukugxila ekutheni umoya walabantu abathanda ukubukwa usekhona namanje emabandleni. Lithi iBhayibheli bathanda izindawo ezingenhla ekudleni nezihlalo eziphambili emasinagogeni. Laba bantu laba abafuni bayazazisa ukuthi ba ama VIP or VVIP or whatever. Bahlezi befuna ukuthi babonakale ngaso sonke isikhathi bebase endaweni eziphezulu ngoba uma ke kwenzeka imistake endaweni eziphezulu kwagcwala abantu angalithola ithuba uselimele lo muntu usenimlimazile lo muntu mekwathiwa abathize bashona ngala washiwa yena uselimele lo muntu uma eke wangena ama-ushers angaye kombhekela indawo phambili uselimele lo muntu ngoba inhloso yakho ukufuna ukuhlala endaweni ephezulu nasendaweni ephambili ukuze abonwe abantu. Mhlawumbe wena nje kodwa asiqhubeke. Lithi iBhayibheli ezinye zezinto abayithanda bathanda nokubingelelwa ezigcawini nokubizwa ngabantu ngokuthi rabbi. Laba bantu laba bathanda ukubingelelwa makhona ngabe senkonzweni ngabe kuphi bathanda ukubingelelwa ufuna ukuthi emenshiniwe yena but lithi iBhayibheli bathanda ukubizwa ngokuthi rabbi. Leli gama lithi rabbi igama elithi master igama elithi teacher bahlezi bethanda ukubizwa ngama titles abo lolu hlobo leli labantu and ngiyacela ukusho ukuthi nakulezi izikhathi zo 2026 umoya wabo laba bantu laba usekhona basekhona abantu abanoma besindisiwe kodwa bafuna ukuvela bafuna ukugqama bafuna ukuthi babonwe abantu bafuna ukuthi ba acknowledge ngaso sonke isikhathi. Angisho ukuthi ku wrong ukunikeza abantu indawo yabo ekwakhulukazi ngezihlalo zabo akukho wrong lokho kodwa kuyenzeka ukuthi umuntu uzokhuluma mhlawumbe alibale ukuthi akumention mhlawumbe kufanele ukuthi umention uselimeleke lo muntu ukuthi yena akazange azamention and akanqeni ukuthi ngisho sekuphuma inkonzo a report ukuthi hayi babalwe bonke ngashiywa mina ngoba nginjani. Umoya wabafarisi nabasadusi usekhona namanje. Ngiyacela sijombe siye kuverse 25 cela sivule khona la kuMatthew chapter 23 sibheke iverse lika 25 uthi mayeke nina ababhali nabafarisi bazenzisi ngokuba nihlambulula ingaphandle lenkezo nesitsha kepha ngaphakathi kugcwele impango nokuhuheka mfarisi oyimpomputho. Uthi uJesu ukubona mayeke nina uthi nihlanze ngaphandle ngamazwi laba bantu ngaso lesikhathi sika Jesu baba abantu abafuna ukubonakala ngaphandle ukuthi bayakholwa ukugqoka kwabo fanele kukhombise ukuthi kuyakholwa bayakholwa ingaphandle labo ngisho ehamba umuntu uhamba umbona ukuthi hayi uhamba ukhombisa ukuthi impela unyathela amaqanda uyakholwa lo muntu kodwa ingaphakathi la inhliziyo yakhe ayilungile. Umama umfundisi umalungu ukukhuluma kakhulu Sunday ngenhliziyo ukuthi inhliziyo ayilungiswe inhliziyo yomuntu ayilungiswe. So laba abantu abanendaba nenhliziyo banendaba nengaphandle uthi ingaphandle lakhe alibonakala ukuthi uyakholwa alibonakala ukuthi umzalwana akanqena ukugaxa iphambano umuntu enze into ukuthi abantu abambone ukuthi yena uyakholwa noma yena uyinceko noma yena umfundisi noma yena kodwa ingaphakathi la akanendaba naloko. Angikhohlwa ngomunye unyaka dala over 20 years ago ngigibela itekisi ibhasi ngangisahlala ka-Aru eMlazi uma ngigibela ibhasi nangu umunye ubaba la ugqoke uyabonakala ukuthi hayi inceka umfundisi lo ebhasini wenza iphutha udriver webhasi wathi ukumdlulisa nje kancane estopini
lesa kufanele ehle kusona yakazalwe kanje akaza athethe kanje akaza athi angiqala ubona umuntu egqoke kubonakala ukuthi ugqoke uphuma esontweni kodwa ethuka ngoba useyikhohliwe ukuthi izembatho zakhe zisho kunye kodwa yena wenza okunye. Nakulesi sikhathi sanamhlanje sinabantu abafuna ukuvela uba abazalwana, abafuna ukuvela uba abantwana bakaNkulunkulu ingaphandle kodwa ingaphakathi labo uthola ukuthi umuntu libolile, abasiyona lento abayiportraya beyiyona. Akahambi ibhantshi engalifakile, ufaka ibhantshi umuntu ishirt enemkono emide njengoba ngifaka ishirt enemkono emide, isikeke eside esilapha ya yiduku elivala amadlebe, zonke lezi zinto abantu abazenza angisho ukuthi zi-wrong lezo zinto kodwa ngithi labo bantu labo i-problem labantu abanalo moya bafuna ukuvela ingaphandle kodwa ingaphakathi lingafani nengaphandle. And uJesu iyona into ayi-addressayo la, and ubabiza uJesu ngeyimpumputhe, ubabiza uJesu ngeyimpumputhe because labantu laba basebeyitshela bayabona kodwa ababoni, basebeyitshela bayazi kodwa abazi. Uthi uJesu kubona mfarisi oyimpumputhe uthi kuhlanza kuqala ingaphakathi lenkezo ukuze kuhlanzeke nengaphandle layo. Uthi uJesu akulungiswe inhliziyo yokuqala andukuba uyazi ukuthi inhliziyo mayilungile ingaphandle libonakala ngoba inhliziyo isukile ungenzi ingaphandle libonakala kodwa inhliziyo ingalungile. Kodwa mawuzolungisa inhliziyo ingaphandle lakhona libonakalela lona ukuthi no umzalwane lo umntwana kaNkulunkulu. So uJesu ke uJesu addressa le ndaba uthi akuhlanze kuqala ingaphakathi ukuze ingaphandle libonakale. Uthi mayeki nina ababhali nabafarisi uthi bazenzisi ngokuba nefana namaliba acakiweyo abonakala emahle ngaphandle kanti ngaphakathi kugcwele amathamba afileyo nokungcola konke. Uthi uJesu uJesu ngikamthanda uJesu. uJesu laba bantu bafanisa namathuna, ubafanisa namathuna. Mawuzoya endaweni yamathuna ufice kunamatshe enziwe kahle, amatshe amathuna ahlotshisa bhala kukhokhelwa imali ezinkulu lama. Uthi uJesu nani ke njalo njengabantu abamatshe amathuna abonakale emahle kodwa mangase kuthi uyahamba phakathi ethuneni gcwele amathamba asazabola kodwa ngaphandle itshe lethuna lakhiwe ngendlela ukuthi ngisho ngafika imvula kufike nalishintshe lihlezi lilihle njalo kodwa ngaphakathi kuyabola. uJesu bafanisa namathuna laba bantu. Ingakho kubalekile bazalwane ukuthi sikhulume lezi zinto. uJesu laba bantu bafanisa namathuna abukeke emahle ngaphandle kodwa ngaphakathi kunamathamba aboliwe. Kusho ukuthi into efanele siyi-address le, into efanele siyikhulume nabazalwane. Abazalwane bayashintsha phela, ingaphakathi lomuntu alishintshe. uJesu ufika uJesu ahlanze inhliziyo yomuntu kuhlanzeke ingaphakathi mase likhapakele nangaphandle. And mase likhapakele nangaphandle abantu ibona bayibonela wena ukuthi uyakholwa ngaphandle ukuthi wena uzenze ukuthi ubonakala ukuthi uyakholwa. So uJesu addressa lezi zinto kubalekile bazalwane nathi ukuthi siyikhulume lezi zinto, siyi-address lezi zinto. Cha, ake kwakhiwa abantu abazobona uNkulunkulu, kungakhiwa abantu abazoba religious babonakala babona abantu nje bayakholwa kodwa uNkulunkulu angababoni nabo uqobo labezazi kahle ukuthi abakholwa. Ingakho kubalekile siyikhulume lezi zinto ukuthi umuntu akalungi. Ake sikhiqize abantu sakha abazalwane abazongabi nje religious kodwa abazophila impilo yokukholwa, baphila impilo yombuso, balwele ukuthi ngolunye usuku babone uNkulunkulu bahlangane nenkosi yethu uKristu Jesu. So uJesu ke ubafanisa namathuna laba bantu laba. Uthi ba njengamathuna agcwele amathamba abolile ngaphakathi kodwa ingaphandle lawo mahle. Uthi kanjalo nani ngaphandle nibonakala kubantu nilungile kanti ngaphakathi nigcwele ukuzenzisa nobubi. Ngaphandle nibonakala kubantu nilungile kodwa ngaphakathi webazalwane
ayikho into eyinkinga nento eyingozi njengabantu ababonakala engathi bayakholwa kodwa inhliziyo zabo zingalungile. No, i-powerful kabi le ntshumayelo kama umfundisi uMalunga ethi akuhlanzwe inhliziyo, ethi akudile nenhliziyo, akulungisiswe inhliziyo yomuntu. And umuntu nomuntu uyazazi yakho inhliziyo ukuthi njani. Abantu banamagquba, abantu bayazonda bekholwa njalo, abantu babukelana phansi benzana zonke, bayadelela abantu bekholwa besindisiwe. So lithi iBhayibheli abantu abashintsheke manje lendlela abayiveza beyiyo kodwa balunge lokwangempela. Ngiyalithanda uNkulunkulu mayithi ngakho lokho sesilungisisiwe ngokukholwa. Abantu abakholwe ukuze balungisisiswe ngokupheleleyo. Mhlawumbe nawo lo moya wababhali nawo mhlawumbe lo moya wabaFarisi ithuba lakho lelo ukuthi ushintshe mntaka baba ulunge ke ube right. Ngicela ukufunda uverse 33 kulesi sikhathi manje. Umuzi uJesu ukuthi uthini, because uJesu uyithatha serious le ndaba. Uthi uJesu zinyoka nzalo yamabululu niyakubalekela kanjani ukulahlwa kwasesihogweni na. Ngamamazi uJesu ukhipha isinqumo la ukuthi uma abantu benza, ngicela nje ukuthi ngeqile mina ngijombile njengoba usekhaya uzokwazi uyifunde kahle uyilalele wena. Uthi uJesu kubona ubabiza ngeinyoka. Inyoka ke into isilwane esinolimo olubili. Uma umzalwane osindisiwe ukwazi ukukhuluma ulimo olubili, okuhle nokubi, uthuka inhlamba ngala ubhubhuza ngezilimi, ngala uyazonda ngala uyathanda, izinto lezi ezingafani. So inyoka le uJesu ababiza ngayo abantu abanjalo. Inyoka isilwane esingahamba ungasiboni, ungasiza ukuthi sikhona siyahamba endlini la okhona, kodwa sona sibe sikhona, kodwa sibe siphethe ubungozi against wena. So uJesu laba abantu babiza ngenyoka. Uthi kubona bayinzalo yamabululu, uthi bayokubalekela kanjani ukulahlwa kwasesihogweni na. Ngamanye amazwi laba bantu laba impilo yabo iyophelele esihogweni, izenzo zabo ezibaphushela ukuthi abaphelele esihogweni. Ingakho ngiyacela ngiyanxusa mntaka baba ulapho la ukhona ukuthi mawukuthi uyayibona ukuthi uyafitha kulaba bantu, ake ushintshe. Isikhathi sisekhona sokushintsha ngoba sona isikhathi asisekho. Namhlanje unikezwe ithuba lokuthi shintsha. Ake ukulwele ukuthi ube umzalwane oright, ube umzalwane osindisiwe ngempela, ube umzalwane okholwayo kwangempela. Ungenze ngathi uyakholwa kodwa akube ukuthi ukholwa okwangempela. Ngoba laba bantu laba uma uJesu ekhuluma nabo kanje kwakukumbi ngesikhathi sikaJesu, namhlanje ngithi lo moya wabo umoya omumbi kakhulu. Ngiyafisa namhlanje siqede nawo understanda kahle ukuthi abaFarisi laba bayini, amaSadusi laba bayini. Mhlawumbe ukukunikeza nje kafushane ukuthi abaFarisi laba bayini. abaFarisi abantu ababekade besebenza ngaleso sikhathi, be-operate ngaleso sikhathi, bekholelwa kakhulu emthethweni obhalwe phansi, lo obizwa ngeThora, emthethweni kaMose. Lezi izincwadi eziwu5 zokuqala eziseBhayibhelini yizona izincwadi kade bekholelwa kuzona kakhulu ngendlela eyisimangaliso, kodwa bengagcini futhi ngokukholelwa kuzona, bekholelwa naye lemithetho ebekiwe ngomlomo. Ngicela ukuthi ukwazi ukubahlukanisa. Laba bantu laba abaFarisi bebekholelwa kakhulu emthethweni ebhalwe phansi nasemthethweni oshiwo ngomlomo. And basekhona namanje abantu abanjalo endlini kaNkulunkulu, abakholelwa kakhulu ezwini likaNkulunkulu, kodwa futhi baneminye imithetho futhi abayishayela yona engeke ezwini likaNkulunkulu, nabo abayifuna nayo ukuthi isebenze futhi isebenze endlini kaNkulunkulu. abaFarisi labo. And laba bantu laba bebabantu ngayisakhathi abantu aba-right, abantu abaphila kangcono, abantu abadla izambane likaPondo ngoyilanguage ongayi-understanda kulesi sikhathi manje. Abantu ababa-priest, lolu hlobo labantu, abantu ekade besebenza
kulesi sikhathi samanje ngathi abantu mhlawumbe abasebenza kahle, mhlawumbe abantu abasebenza kahle, mhlawumbe abantu abasebenza kohulumeni, abantu abaphila kahle. So laba bantu laba bebekwazi ukuthi lesi simo abayisona sokuthi ba right banakho konke bakwazi ukuthi bashaye neminye imithetho engeve ukuthi khona kuloko kubhalwe phansi. And laba bantu laba bebekholelwa ekutheni kukhona ingelosi, and bebekholelwa kwi-life after death, bebekholelwa ukuthi kukhona into ekuthiwa ukuvuka kwabafileyo. But lolu hlobo labo omngebabo abasadusi bona bebenebelief ehluke kakhulu kuleya laba abasadusi bona bebekholelwa kuphela emthethweni obhalwe phansi, bebekholelwa kwiTorah, bebekholelwa kulezi izincwadi ezihlanu zokuqala asinikeze zona uMose eyiseBhayibhelini. Enye into engekho emthethweni bebengayifuni noma bayibona. Already usuyabona ukuthi bekhona umehluko phakathi kwabasadusi nabaFarisi ngenkolelo yabo. Number 2, nabo futhi abasadusi bebe kakhulukazi bona-ke bebecebile kakhulu, bengebona nje abantu abadla izambane likapondo, kodwa bebe abantu abacaphuna kusale. Abasadusi abantu ekade nabo be-influential, bebe-influential abaFarisi nabasadusi nabo futhi ba-influential. Abantu laba omntakabanda babasadusi. Inkinga-ke kubona-ke baqhatha abasadusi nabaFarisi ukuthi abasadusi bebengakholelwa ey'ngelosini, abakholelwa ekutheni khona into ekuthiwa ingelosi, into ekuthiwa amadimoni abakholelwa kuyona, abakholelwa ekuvukeni kwabafileyo, bathi ayikho i-life after death. Uma nje umuntu eke wafa nje lasekuphelile. Already uyathola la ukuthi lezi inhlobo ezimbili zabantu, abantu ekade benemqondo ongafani, abantu kade bephikisana ngokubona. Laba-ke bebeze bebe nayo into nabo abakholelwa kuyona ukuthi le nkolelo yabo bayithathela khona. Bathi uDeuteronomy chapter 4 uverse 2 wakhona, Deuteronomy chapter 4 verse 2 uthi, anikuthasisela izwi enginiyala ngalo, ninganciphisi futhi kulo, ukuba nigcine imiyalo kaJehova uNkulunkulu wenu enganiyala ngalo. Laba bekholelwa ukuthi akufunakala u-add, akufunakala ukuthi uminus kulento. Bebekholelwa ukuthi abaFarisi uma sebe-edda eminye imithetho abayisho yona ngomlomo sebe wrong. Bona bakholelwa ukuthi le esinikezwe uMose imithetho iyona kufanele sihambe ngayo, iyona kufanele singagudlungi ngayo. Abantu labekade bephikisana ngokwenkolo, ngokukholelwa kwabo, kodwa ngesikhathi sikaJesu bebewumbimbi. Ngesikhathi sikaJesu bawumbimbi, kodwa bona uqobo labo abazwani. Lezi inhlobo zabantu noma lo moya wabantu, even in the churches, abantu othola ukuthi ukubuka kwabo nokubona kwabo izinto kuyashayisana. Kodwa uma sebebhekene nawe mzalwane, nawe umntwana kaNkulunkulu wangempela, bazohlangana bakuhlanganyela. As much as bona bengaboni ngasolinye into ey'ntweni ey'ningi, kodwa against wena bazokuhlanganyela. Labantu bebekwazi ukuthi bethi bengaboni ngasolinye bona bobabili, kodwa bahlanganyela uJesu. Ngoba uSathane uyakwazi ba-raise abantu even in the church, enza ukuthi bathi noma ngabe bayangqubuzana bona ngokwenkolo yabo nokwenkolelo yabo, kodwa mase bebhekene nawe mzalwane, mntwana kaNkulunkulu wangempela oqotho owenza izinto zombuso ngendlela kaNkulunkulu, bamelane nawe, bahlangane. Thola ukuthi bawumbimbi, bayezwana. Kahle kahle mase kuthiwa uyahlehla bazwana. Umuntu abangamfuni wena, naye ngasho ngelanga kubazalwane ngabakhumbuza amazwi akashiwo uBishop T.D. Jakes ngelanga ukuthi there are 3 types of friends, and it is true, there are 3 types of friends. Laba-ke yilaba bantu laba athi uT.D. Jakes ama-comrade, ama-camarade, labantu abahlangana ngawe, abanesithe esodwa. Ibona-ke laba bantu laba nabasadusi. Ngiyacela siphinde siye khona la encwadini kaMateyu chapter 15, Matthew chapter 15 verse 1 and 2. Uthi uMatthew chapter 15 verse 1 uthi, khona abaFarisi nababhali bafika kuJesu bevela eJerusalema bathi, yini ukuba abafundi bakho beqe isiko labadala na, ngokuba abahlambi izandla nxa bedla isinkwa? Baya kuJesu ba-accuse uJesu ukuthi, Jesu, abafundi bakho wena abalenzi usiko.
Well, ngilinya mhlambe so sikhulume le ndaba yosuku lamaJuda into ekade beyenza ukuthi fanele baqale bahlambe eqala izandla and ubabenza. So laba beza kuJesu bazo accuse uJesu ukuthi wena Jesu abafundi bakhe abenzi ngendlela. Ngicela ukufunda uverse 7. Uthi verse 7 bazenzisi wa prophetha kahle ngani uIsaya. uJesu siyabatshela uJesu engabaniki ithuba laba bantu. uJesu engabaniki ithuba, wengabaniki intuba yokuphefumula. uJesu wengawufuni lo moya walabantu. And ngiyafisa unathi kulesi sikhathi samanje singawufuni umoya nedemon labaFarisi nabaSadusi. Uthi uJesu bazenzisi waprofetha kahle ngani uIsaya ethi lesi sizwe singidumisa ngezindebe zomlomo kepha izinhliziyo zaso zikude nami kodwa bangikhonza ngeze befundisa izifundiso ezimiyalo yabantu. Bangikhonza ngeze. Uthi uJesu ubona webaFarisi nina nabantu abazenzisayo ningikhonza ngeindebe zomlomo kodwa inhliziyo zikude. And basekhona abantu even in the church today abakhonza uNkulunkulu ngeindebe zomlomo kodwa inhliziyo azikho. Uyeza esontweni uyeza ahlala esontweni kodwa inhliziyo ayikho. Ubokuzwe ma ophambili esho something noma ethula isimemezelo noma kushunyayelwa umuzwa nje babaza ethi hawu inhliziyo yakhe iphikisa yonke into eyenziwa lapha, yonke into esho phambili inhliziyo yakhe nje yayiphikisa ngoba inhliziyo yakhe ayilungile. Unkuzi Malanga inhliziyo yakhe ayilungile, udumisa uNkulunkulu ngeindebe zomlomo, inhliziyo ikude. Bakhona ayikho into ebuhlungu njengokuhlala eduze komuntu esontweni ophawulayo uzona zonke into ezishoyo, ophikisayo uzona zonke into ezishoyo. Excuse me, eyishoyo yonke into makuthiwa yashunyayelwa nje umuzwa into ayangjala ayikho leyo nto, alisho njalo, hayi ugejile, hayi yebani uhleze ephikisa izinto ezishoyo. Makwathiwa yenzani ukuthi makwathiwa bazalwane siyahamba siye endaweni ethize kuyakhokha imali engaka uzwa yena qala hawu imali akaze ahambe ngisho into eyodwa akaze. Makwathiwa siyanikela abazalwane imali ethize hawu imali engaka uhleze complain ngoba uyilabantu abanenhliziyo ezingalungile, uyinabantu abakhonza uNkulunkulu ngeindebe zomlomo, inhliziyo zikude naye uNkulunkulu. So uJesu ke uwonisha uthi uIsaya wayikhuluma kahle lento ukuthi nisizwe esingidumisa ngezindebe kodwa inhliziyo zikude nani. Ngiyacela mzalwane ngingabi wena. Mawukuthi wena ngicela ushintshe. Cela verse 12. Uverse 12 wakhona uthi khona kwasondela abafundi bakhe bathi kuye uyazi ukuthi abaFarisi bathe bezwa lelozwi bakhubeka. Laba bantu ke laba ke enkonzweni makushunyayela hlezi bekhubeka. Hayi hlezi bekhubeka laba bantu makushunyayela. Namanje ngikhuluma nje la sekhubekile umFarisi wacisha ifoni. Wacisha ifoni yakho umFarisi wathi hayi ngeke mina ngeke ngireact ngisho ukureacta kulesi sifundiso sanamhlanje ngifuna ukubonakala engathi angisibonanga. No, usibonile wena usibonile isho lapho uthi amen. Mina ngiyayizwa lento, ngiyayibona lento leshiwa kunjalo ngoba ngempela kunjalo. Mawukuthi awukazi ubabona lo hlobo labantu usho ukuthi wena uqobo lakho umFarisi noma umSadusi, wena uqobo lakho ngoba sonke sibabonile laba bantu bazenza izinto bahlezi bephikisana nayo yonke into eyenziwa. Mangathi ngithi asiguqe phansi sithandayo uzokubuza kuguqelana. Uyabona uhleze ephikisa zonke izinto ezishoyo umFarisi. Ukube sisesontweni sisenkonzo ngabe ngithinta umakhelwane wakho umbuzo ukuthi akuwena yini, kodwa ngoba uwena awuyithinta esifubeni uthi Nkosi yami engabe imina yini laba bantu lolu hlobo lwabantu. uJesu uyaqhubeka uthi kepha waphendula wathi yileso naleso sithombo esingatshalwanga ngubaba wasezulwini siyakusishulwa. Bayekeni bangabaholi abayizimpumputhe, kepha nxa impumputhe ihola impumputhe ziyakuyela emgodini zombili. Uma uJesu ezwa le complain yabafundi uthi uJesu ileso naleso sithombe esingatshalanga ubaba siyosiphula ngolunye usuku. Uthi bayekeni ngoba kwesinye isikhathi uma uclose to umFarisi esontweni
engathi ungambonisa ukuthi phela brother Mfaris or sister Mfaris or mama Mfaris, please change, or baba Mfaris, please change. Ngoba lolu hlobo lwabantu uma benza lezi zinto abazenzayo ba-affecta abantu abaningi, ba-affecta even i-growth emabandleni. Awumagine i-first timer iqala ukufika ebandleni, iqala ukufika enkonzweni, kuyashunyayelwa nangumuntu ohlele eduze kokuphikisa into eshunyayelwayo, akasoze asindiswa lowo muntu. Instead uzobe egcina ngelilanga ukuba senkonzweni. Kuyashunyayelwa MC uphethe uhlelo, ubazalwana izandla ke nithi izandla, yena akazenzi, uyigoqa izandla uyayibukela. Uthi bazalwana ke nithi izandla, akenzi yena, ayikho into ekuthiwa yenziwe ayenzayo. Kuthiwa ke nidonse, ake nidonse, nirole niphahlazele ufake izandla emaphaketheni. Labo bantu labo ba-affect umsebenzi kaNkulunkulu negative. Kahle ba-anti-evangelism labo bantu. Silanda izone, silethe endlini kaNkulunkulu bona bayayikhipha, because i-conduct yakho uyakwazi ukukhipha abantu sebephakathi endlini kaNkulunkulu nge-conduct yakho. And uJesu uthi ke laba bantu laba a part of leadership kwesinye isikhathi. Ngalesi sikhathi vele bebe form part of leadership laba bantu. At least abaFarisi bebemandla kakhulu emasinagogeni, and abaSadusi bebemandla kakhulu emathempelini. I remember ngesikhathi ngenza lesifundo in person, ngakwazi ukuthi ngimchazele kahle ukuthi umehluko phakathi kwesinagoge namathempeli injani. Isinagoge indawo ubaba uMiles Monroe wayejwayele ukuthi athi njenge-mall, because isinagoge indawo la ebebeyisebenzisa uthola ukuthi kuyakhonzwa la, kodwa futhi akugcina ngokukhonzwa kune-library la nakhona izinto, indawo la kade abantu bomphakathi bekwazi ukuhlangana nje benze izinto zabo zomphakathi, kodwa futhi kunayo futhi indawo yokukhonza futhi khona la. Ngala on the other hand ithempeli yila ekukhonzwayo khona kuphela. So abaSadusi beyabantu, ingakho babizwa ngabaphathi bethempeli, abaphathi bethempeli. Ngala lababanye baphethe emasinagogeni. So laba bantu laba abantu be-influence kahle. Uthi uJesu ke bayimpuphuthi. Uthi inkinga once walandela umuntu onjalo, ulandela impuphuthi, nawe futhi uzobe impuphuthi. Into ezokwenzeka niyohamba nobabili no-lead impuphuthi wakho niyongena emgodini. Umoya walabantu usekhona. Ngiyacela ukusho ukuthi alikho ibandla liyokhula kahle linabantu abanemoya nedemon labaFarisi nabaSadusi, not even one. Ukuze ibandla likhule liye phambili liprogress, kubiza ukuthi akudifuswe idemon nomoya wabaFarisi nabaSadusi, because ba-affecta kakhulu ama-new converts, ba-affecta kakhulu ama-newcomers. Mase kunabo laba badala mawuhlele esontweni ungenzi lutho uend up ujoyina abaFarisi nabaSadusi, wenza ugcina wahlulela laba abafikayo ukuthi obheke ngiyahlabelela isiketi sakhe sasashane, uyabona. Ungena enkonzweni kwakhona umuntu oyaphambili osevayo wenza umsebenzi kaNkulunkulu, wena ulinyazwa ukubuka yena. Inkonzo lapho su-out enkonzweni, inkonzo yonke ukhohle na ukuthi uzeleni la enkonzweni. So laba bantu laba beyiproblem kakhulu ngesikhathi sikaJesu. And ingakho uma ubheka after kubhidlizwe ithempeli laseJerusalem, laba bantu laba ceased to exist. But namhlanje ngithi wena umoya wabo nedemon labo lisekhona, kusaphila. But mhlawumbe before sivale namhlanje ngiyacela sivule iverse lokugcina lapha kwiZenzo chapter 23. Mhlawumbe kuzokunikeza enye picture ethe ukuba banzi kancane uba understand ukuthi banjani labo bantu. Okunye ngiyasenge ngakhuluma ngabo ngenhla, kodwa kuzokunikeza ipicture uma sibheka iZenzo chapter 23 asiye from verse 6. IZenzo chapter 23 verse 6 uthi, kepha kwathi uPawulu azi
ukuthi enye ingxenye yabo ingabaSadusi nenye ingabaFarisi. Wamemeza emphakathini wathi, yabona ke ngiyamthanda uPaul. uPaul uma accuswa abantu ubheka ama-accusers wakhe, ubheka kulesi sixuku lesi esimangalelayo ukuthi baba la methu uyabheka ngengasho earlier on ukuthi even ukugqoka kwabo ubabone bungazi utshele bubabone ukuthi lo umFarisi lo umSadusi lo, uyabona bubabona nje. So umethu uyabheka uPaul uyababona ukuthi la khona abaFarisi la khona abaSadusi, nayo indlela engizophunyuka ngayo kulento. Lithi uthi uPaul, madoda bazalwane, ngingumFarisi mina, ngiyindodana yabaFarisi, ngimangalelwa ngethemba nangokuvuka kwabafileyo. Usashika manje uPaul uthi mina uqobo lapho umFarisi, because it's true yena he was a Pharisee naye ngokwakhe, and uthi angiyena umFarisi futhi ngiyindodana yabaFarisi. Remember sixukwini khona abaFarisi nabaSadusi. uJesu laba abantu babehlangana ngaye, but uPaul wathi no, laba abantu abazohlangana ngami, angibahlukanise labantu. Usethi mina ngiyumFarisi futhi ngizalwa umFarisi. Ngesikhathi esho njalo ngiyacabanga ukuthi abaSadusi babenyanye kakhulu, badinwa kakhulu ile statement sakhe. Lapho on the other hand abaFarisi banquma, bavumisa amakhanda abo ngoba babona hawo kanti omunye wethu lo. So uthi ke uthi ngimangalela ngethemba nangokuvuka kwabafileyo. Remember ngithe kwena earlier on abaFarisi babekholele ekuvukeni kwabafileyo, kodwa abaSadusi abayifuni ukuyizwa yokuvuka kwabafileyo. Lithi iBhayibheli eseshiyo lokho kwavela ukuphambana phakathi kwabaFarisi nabaSadusi. Ibandla lahlukana kabili ngokuba abaSadusi bathi akukho ukuvuka kwabafileyo nangelosi namoya. Ilezi zinto engingakutshela zona ngenhla earlier on ukuthi nayi belief yabo babengakholelwa khona ukuvuka kwabafileyo, babengakholelwa eingelosini, babengakholelwa kumoya, babengakholelwa ilife after death, babengakholelwa nje inhlobo kuyona. Ngala on the other hand abaFarisi bakholelwa kuyona. Lithi iBhayibheli kulesi sisho lesi sika Paul sacasula abaSadusi. Mase lithi kepha abaFarisi bavuma kokubili. Kwase kuvela umsindo omkhulu, kwasukuma abathile kubabhali bengxenye nabaFarisi balwa kakhulu bathi asifumani lutho olubi kulomuntu uma pho kukhulume kuye umoya noma ingelosi na. uPaul uphunyuka ngenxa ye-understanding yalolu hlobo labantu bakholelwa kuyini. Istatement sika Paul senza ukuthi abaFarisi baside naye, bathi lo muntu lo leli cala limthosana asiliboni icala kulomuntu. Ngala on the other hand abaSadusi babona icala kulomuntu. Ngithini na kuwena namhlanje kulesithathu ntambama, ngithi as long as endlini kaNkulunkulu sinalolu hlobo lwabantu abanalemoya nalamadimoni, labo bantu bebodwa kusikhombisa ukuthi ibandla lihlukene phakathi. Kunezinto esithi masikhuluma ezivele ezwini likaNkulunkulu kube khona iqeqebane lithi hayi leyo nto ayikho ke leyo unamanga kudlala ngathi. Kube khona iqeqebane lithi yebo kunjalo. Into ebaluleke kakhulu ukwazi ukuhlukanisa lolu hlobo labantu abanomoya wabaFarisi nabaSadusi. Sikwazi sidila kanjani na, but ngichallenge wena usekhaya ukuthi mawuzazi ukuthi ubelonga kulabo abantu abanomoya onjengalo abaFarisi nabaSadusi ebandleni, shintsha mntaka baba, sibheke izwi kaNkulunkulu uthi lithini, sibheke umoya ongcwele ukuthi usihola usisaphi kuyiphi direction, silalela abangaphambi kwethu, sibe umzalwane ocomplete, ungabi umzalwane okholwa ingxenye mase kuba abanye abakholwa ingxenye. Futhi asingabi abazalwane abazoyibekela imithetho yethu ekufanele ukuthi endlini kaNkulunkulu uqhutshwe ngayo ephambene nephikisana nezwi kaNkulunkulu. Uma uJesu
wayemelene nalabantu engabafuni. Kusho ukuthi namhlanje nakulesi sikhathi esika 2026 abantu abanalo moya abaphume kulo moya noma bawukhiphe lo moya, abashintshe, abahlanze inhliziyo yabo, abalunge, babe abantu abalungisisiwe, abalungiswe uNkulunkulu ngokupheleleyo. Nayi i-challenge engi-challengeayo yona sengivala ukuthi awuyihlola, awuyibheke ukuthi ubani, wenzani, izenzo zakho zine-impact engakanani emsebenzini kaNkulunkulu. Because abanye bane-impact positive, abanye bane-impact negative. Akekho umzalwa, akekho umuntu ongakholwa othanda ukungena ebandleni akhonze kulo elinokuxokozela nempikiswano nokungazwani nayo yonke lezinto ezingalungile. Akekho, not even one. Izwi kaNkulunkulu likhuluma indaba enkulu, likhuluma indaba yamanzi athule, ukuthi siyizimvu eziholeleke ukuyophuza emanzini okuphumula. Amanzi okuphumula, amanzi athule, elesilungu lithi still waters. Because izimvu zithanda ukuphuza emanzini athule, hayi emanzini ahazayo, hayi empophomeni, hayi emanzini ahambayo, kodwa ifuna amanzi athule. So ebandleni uma kunokuthula, amanzi athule lawo manzi enza ukuthi izimvu zibuthelane ukuzophuza kuwo. Kungakanani ukuxokozela okudalayo ebandleni okwenza ukuthi izimvu zibaleke. Ngicela ushintshe indlela owenza ngayo. God bless you. Ngicela ukuthandaza. Baba egameni lika Jesu, uNkulunkulu onamandla ayisonke Nkosi uJesu. Siyabonga Baba umusa wakho ngaka nobuhle bakho. Namhlanje nankosi usasifundisile. Xelisa babezwi lakho. Siphile ngalo, sihambe ngalo ngegama lika Jesu Kristu ophilayo. Amen. uNkulunkulu anibusise. Sibonane ngesonto elizayo. Amen.